Iram tui magsami ka zangau de shapshi tui na tiao ka rida shuka hangai laga chiu ti iram tui na salwi ke ka chimu warang la ka achon dang Sunday ji ishi church member ji shat Delhi church Tangkul church Delhi li Tangkul city churches network meeting wang kai ji ka ka tam tranjali na tum na itmai wang saya sak me wang ning silagai re ring pala kai na kup sangai re jili mi 46 sograi jili achugumina city churches networking chaili mi krai hi chumai thui ji thale kala Delhi bashin lam ta la kaina kapi pam phagza sa jim ta la kaina shaba sami Sunday ngzin ji ishi associate pastor was Victor Zimik ji achonwu working la na la itumli ishi we Bangalore delegates kuzongli phagza hoi chimang maning la Shimung rang laka an business ada kalai working ji itam li rom sangbi le shila kaina jewe bang working li kalashim khuli ning shik chung midale city churches we pastors being churches being la ishi church li atume salam chungka jhodale. The scripture portion for our meditation this morning is taken from the Gospel according to Luke chapter 6, verses 27 to 38. I have never met a person who regretted for doing good things in life. But I have met a few persons, and I have heard a few stories about people who regretted that they have not done enough good when they were alive or when they had the opportunities. We all have been given a lifetime. For some of us, it could be short. Some of us, it could be long. According to the scholar Noah Yuval Harari, he's a good scholar, not a believer, he's an atheist. He says that your generation, the young generation that you are right now, it's very probable that you might live between 100 to 150 years. Because medical facilities are better, we have conquered diseases, germs and viruses. And then many of us now today we take care of our health and our food. So it's very likely that many of you will be living 100 plus. At the end of your life, would you be regretting that you have not done enough good? Or would you be satisfied that you have done what you need to do? December end of last year, my brother-in-law died. I went home to Mokokchung to attend his funeral. And during his funeral eulogies, many good things were said about him. I also had the opportunity to share my thoughts about him. My brother-in-law was very human, like you and me. He comes with his good points as well as with his weak points. At the end of the life, your life, my life, people remember you for what you do, good things or bad things. My brother-in-law, yes, he has his weak points. But then, in his funeral service, we could easily overlook his weak points because his good points far outweighs his weak points. And I think that's a good lesson that we can learn. All of us, without any doubt, we will be doing good things and bad things. But at the end, will people remember us? Will our good things outweigh our negativities? If you are a teacher, will your students remember you
as a good, impartial teacher. If you are a parent, will your children remember you as a good, compassionate, loving parent? And that those qualities do not necessarily come with money, power, or position. Will your neighbors remember you as somebody who did a lot of good things or otherwise? What will be the memory you leave behind? Life is too short to do bad things, but it's never too short to do good things. And for Jesus, we have to leave behind all these negativities, because there is so much good to do to ourselves, to our family members, to our neighbors, to the community, to the church, and to the nations, that one lifetime probably is not even sufficient to do the good things that you want to do. So don't waste your time on negative things. Let it go. Those are some things that we can't afford to carry around with us on our shoulder. Emotions in our minds and in our spirits. When we do good things in the name of Jesus, we grow into His likeness. And when we keep doing that, one day when we meet Him, we will be like Him. Chishuna hang the clay he young gashibing li leishilo. Con gashibing li somilo. Sashi lak aina gasa mi li saya samilo. Itum li ninga gachaya li kapasalo. Hiwi kaklat bawa atut kuige kajibahi itumi ning li marang saklo. Itumi watchat li mashok na saklo gajini. Kapasa lo gajini. Jagashi gasahi her hailaka kapasa lo gajini. Ajishuwa tada tamgistai maning manay. Itum church kathana mikai kathada pulpit li tamgistai laka. Iwi mirini watsat. Iwi mirini pekar liya mina ay pasar baji makashung manay. Ana tamgistai tada amaring manay da. Kahang kita mi mening mene jishuhi, jik awa jik kita mi mening mene, awa ana hang dak leji, ana tamjitai dak leji, ana sa dak leji. Luke we kepigisang jiko jili Samaria we ku akana atum limazang sakmer jihawi. Jane James ana John na kazing reminder may hotala ka jijot ausela ku hi tahangi. Jishuna jimatalo, jimatase, the atom Satuhawe. Sabaye, tie the lay atom, Richang the Zatale. Kuakana atom lee welcome Samra Jahire, Mlungwat Hire, Lagatum Yimaka Pasa at the clay maning money. Pauga pa has a tekale, Atamatrani. Atomi puncture lay the clay, Kajishuna must talo. Mina itum lee maka pasala. Itum nakapa kasahi leirete hange. Chimang maning la chishuli yam kui li tukukwea tam tranjili. Pangmon karewi awi raw akawi kana ya kana hi yortami hawe rai kaina. Ke chishuna pronsang milushit laga hange. Jita damasalui lo da hange. Chiwi kaklat bawa atut kakui makapa kasa. Hijishui lima lemne. Awe ashili malong mane. Awe kamor mang li kashok mang ning la awe ashili la malong jene. Da chita kamay na itum lila. Makapa atut kwira gji itum ning lima hailo. Watsat lila maralo. Ka kapasa lo jene. Kala ana tam chitay da kalehi nali sami ngasak ngay tada takamay na katay bing nila salo samilo dahang dale.
hi ka phak sa le khang ni hi itum phap matang we mer ko ka phak sa le khang ko hi chakshi ka sa le khang ning ko chanchan sa da number 4 ka ba jina number 4 kap nga ho gi da anamya kali ina number 4 kap me la ka ni la kap me ro no ko ji le khang ning ko ja na li sa ngai ta da mi ka de le sa mi lo ji ba ka hang ning ja ka phak sa le khang ni mi li shem ka mi li khang john ji ka tha li ka hang ni ma ka pha ma sa lo ka pa sa lo ji hi ya ma ka pha li la itum kham lo rar lo ji ni ka pha sa hi ta da ka pa mang ni mo ko jang wat ka sa la le ji ni ma ka pha itum mai ngai le tak le hi la khang rar le ji ni de na bible le hang hang kai hi na we my soul li ka pe a ji li la ka wak la ngre mi lo dang ji shu ya tam li ka pe hi rau li akwa na pe bai maning ka azing le tak le bing de atung le tak le bing jin na ka pe bai khang cha ji shu ya tam li ya mi li amai li ka pe tam translate wei pang ai na ma ka pe ma ni ke wi wang le ji ka wei pang hi atum na itum na ri hon sa ta da ayar wa hai ka itum we phasa sa kam tha hi wei pang ai na sa ma tha ji ni jai na mi li ka pe ka wei pang ai na mak phem ne ji ba wa hi mang khai sau cái jang mak ka thar sau cái da nan ne yang shi nan ma yang ngai mi ji le la wei pang ai na mak phem ne ka ya pang ai na ka phe ji ni jai na ji shu na hang dak le hi na we na le ka phe ka mai so le ka phe ka na we wi mai wak chi lo re mi lo ta hang da le de chỉ vì các luật bảo vợ ý lý ý vào các bảo cho nên các phe các ao quý bằng anh mất cái phe rồi các ao giá bằng anh là ý vì giá mai sau này các phe cái gì này chỉ thấy các anh là ý tụi mình cái ta các phe bám nín là ý ta đó các phe cái gì này bằng cái khung sống anh các phe các chỉ số hàng được lấy cho ác ba là người mi lâu cái gì nữa vậy là ý lý ya song ka pe la ga ina ida da ngare mi le chi ja i we wi song ba hi ngare mi le chi ja i le ka pe ba ji arui ya khang cha hi na wa mak pe ba lo ji da position ba ji jang hi thau ge da pharak ta na u ji la ida da pe i mai ba na hi song rai thau ge da arui apa ni tha da le mai song rai ge da ka pe shi la ge ji la ji shun hang da le ba ba na li maram machala mina ka phe ka shawa ka atum li ngrar lo gi de ji ma ka pha ji ma pha ma ni ta hang lo gi de nan i li ka phe me ha ra ri ta ga chi shong ka phe ng ra ka ma ka phe ba lo gi ji position ba ji ma cha thu ge de yang je na ma ka pha sa da klai ba ji na wai shi da a we ma ka pha ji thai khui le ka na chai bai ka ji na wo đến cái phá cái sa gì hay cái mấy cái phá cái sa hi là khang rờ hi đeo cái đặc cái sa này nó vì cột khôi thuê hay cái nó vì phòn lồng mi là cái gì này chỉ需要tâm lý à ít mà tâm thà cái sáng cái chọn cái chung cái mà lấy mà này mi áo vì cột ác cái phòn ác cái chỉ mấy chỉ lấy lang nó mà lấy mà này cái bia tâm thà này li anh cột sang được lấy gì nữaกันทาซาดะกัมพูซาดะฟูโรละก็ปีจินี่จะทำทรานจิลไปสามเล่งรบสุดท้ายเดี๋ยวน่ะก็เลยก็ซาดะอีน่ะนเวไอน่ะนั่นน่ะอีเวไอน่ะไปสาสุกไอก็อีน่ะนเวกอจีสิงคุยบายจินี่ไม่มีรังละขันต่างต่างก็ขังเจ้าว่าเงียราก็เจ้าเดียวไอยินเลยเงียราก็มีโลกจินาเลยกอจีมีโลกขังทอดจะคุยเลยไปจากเลยเดี๋ยวน่ะจิชุนก็ห้างบ้านว่าที่ท่าเดก็สามีจะอาจจะมากับท่ามีแต่เลยเรื่องจิตละนั่นอีเวนไปสาคุยแล้วก็อีน่ะนั่นไปสามันมีร่างต่างแต่อีน่ะนั่นไว้ก่อนจะให้ปั๊มสิ่งปั๊มมาก็อีมากับท่ามีเลยตายจิตละฉะนั้นจิตท่ามีวิ่งเลี้ยท่าเดนิ่งอุ้งสักไว้วางตำใส่กับไว้วางอันนั้นนั่นไว้ก่อนจะคุยด้วยกันนั่นไว้พอนจิตละเลยมีเขาลูกจินี่จุกนิ่งลิจุกจุโลพอนี่เลยมีให้ก็อาศัยอาศัมใช้คนขายก็อีทุ่มท่าอันเดอร์เวอร์สังกสังอาตมันนิ่งมันจ้าพอนี่เลยมีไอ้ก็ไอ้คำใส่วันขายนี่เดี๋ยวน่ะ
กอดละพรละคุยตัวให้ก็น่าคำใส่จิตให้ละก็มีจีบาจลีไม่ชิงสักลูกจิโนมักพามักขยากษาจลีอะงเรอคุยลูกมชุงคุยลูกจิเน่กับพากษามังมันนิ่งละจัง society ลีมักกักชุงเลยอะค่ะมชุงคุยลูกฮีอิทมก็ต้องนะสาบายจิเน่ไปสักเลยมังนะคำมชุงสารมชุนสารก็จิมนิ่งเนี่ยเคยอิทมก็ต้องฮีมชุงบายจิเน่ก็พวกจีบุลมีลูทางเดเลยแต่ฮีอิทมนะพับไม่ต้องไปเนี่ยอิทมเลยคราก็ต้องเลยมีลูกจิมนิ่งมันเนี่ยมัตเตอร์ก็กาบาลีอะก็พวกบาลีอะมีลูเดอเจียอะไรมาลิตาร์ก็จอดตะเคลขนังตะเคลบิงดราก็อิทุไม่ก็ชับจีมีพลังเร่เวรชีวี principle อาก็แต่ละอินตั้มคุยอาก็ตระก้าก็ซาจอดตะเคลมีอาก็นั่นเลยรับพอก็นั่นก็ชับจีมีฮาวโลแล้วก็นั่นเลยฮันนุ่งรีดนั่นไม่เพลงรีโลนั่นมีใครจีอันนั้นว่าอิชุกสากิดหางสารไปนั่นเลยคันนั้นมีใครจีนั่นนิ่งเลี้ยจีอินนั่นมีใครเนี่ยแต่จะหัวใครจีน่ะพาไม่จีน่ะจีมันนิ่งก็งารายกับพม่าทำทรานจลีน่าวแต่นั่นนี่วิ relationship ละสักจุละราจีน่ะดรักก็เลยแล้วก็มันมีการ์ก็จิกท่ามีบิงจลีแต่เด็กกอกมีใครจีน่ะพาไม่งารายบัมเจน่ะนิ่งลีละมากกว่าพาฮีก็สาฮีทัดรับว่าไหมกับพางกับสาลีเงจังไม่ชิโลอาทุดกับคุยอีทุมีมิรินลีมาเลยรุโนอีทุมีจิชุนตั้มสเตย์ดักเลยอีทุมีกจุงน่ะซาดเลยก็เลิกเรื่องชิกจุงน่ะซาบบัมดเลยจึงก็มาคุยมามังจลีออริซาลีกราฮัมสตีนส์missionary Australia or missionary baji awe now mera khniai na maka phami na satha daw ka brave Gladys Staines na akharai na now mera khni li sak tat ping jili pheo mi sabai bravrawi ningai zangda Christo mingli a chon thang chang Andaman we island jili John Allen Chow the missionary aka jiwi mina sata daudala ashawa nala inaw mera le sata kami bingjili phiaw mi haire ta athut khui ge de masaloi mane maka pha sa ge de masaloi mane khama ka pha jali ka pha aina ngan kai ithumi mirin nila chikatha ji darka ga saneเวรชีวิตทุ่มไม่เร่งเลยจิชูคริสต์ในทุ่มเลยปอดก็เลยหักลักให้กับปอมันเองมันเองก็น่าอยู่ไม่เร่งในชูเขากับพระจักรชีกษาจลีไม่เร่งจีถ้าเดเวสมาซาโลกับพระกษาจลีนว่าตั้มจีสักคือลูกจีเนี่ยจิชูคริสต์ว่าอันนั้นตั้มก็ใช้ถ้าเดเอาเร่งอีทุ่มเลยโซขมิลมีเพียวขมิลมีRomans we pangajli tuiza trajli itum every rawi yang chisa sai ta hang dale de ka Christian itum ling jammi dang itum yang shi rawi ngali itum yang shi ka rani itum li ka phasami chigataji itum me thang ji de we mirin li ta ka sa ne charity ra la ka tha da itum la sa bible pa lecture na la ka hila phala ke ka hili shada klei thai dak lei hi acha chawi mirin li shik jine ta ka sa jine acha chawi family li tang li ram li khu li yur li hi ka tha hi dar ka sa hi dar ka sa jine Jesu Kristna itum li ka pha sa ko wai pang shabi khamine ka jiba wa itum no ma sarar mane itum klatano ka phaim sarar mane ka an itum li ka phasa ka bai wi pangshap mi gai ne itum na sarar ka le itum mi ngale na thum ka chung na sa dale hi we wang bri ralim sot ne arwila itum ka tong gali Jesu Christ na mi dale ka ji ka sai sa da amaha sa da awai khong par hi itum mi ngale
ตาปรมีให้เลยฮิลีอานาอเวอาซาอเวอาชีอิทุมลีมีก็ได้เลยอิทุมลีปังชับมีขวายอิทุมลีนิงตองขวายอารวยอานาอิทุมลีฮิลีหัวเลยก็จึงรำวีของเปอร์จีนวิบังอารวยฮีคุยตาใครเนี่ยที่ชื่อคริสต์นั่นที่อาจจะมาทอร์ฮีนาราร์กจีจีเอ็นนั่นลักวิบังอานาของเปอร์ฮีร้านไม่ใครเนี่ยอารวยอาตมฮิลีราลกอิทุมอาลีพะจังรุมเซเอาไว้สอกมิลีอิทุมรุมเซอาเมน